ibintu byinshi. So twinjira hano iwacu mu Rwanda rero hari amakuru yasohotse muri iyi weekend rwose ku munsi w'ejo avuga ko ikipe ya APR Football Club yatangiye gushaka uburyo uwezo wa kuboresha timu yao. Reka dukoreshe bwa buryo bwiza bwawe uvuga ngo wasibomoe lakini waboresha. Wabomoe lakini wako wanaboresha. Bari barashaka kugira ikipe nziza kurushaho. Hari umugabo w'umugande mediateur w'umwana ukiri muto wanahembwe nk'umukinnyi mwiza mu midfielder mu gihugu cya Uganda imyaka ibiri iheruka. Uyu mukinnyi warinjira mu ikipe ya APR Football Club yitwa Ronald Sekiganda yavutse 13 z'ukwezi kwa 9/3 afite imyaka 21 22 itaruzura neza. Ronald Sekiganda cyane. Ronald Sekiganda akaba yari mu ikipe y'umwaka yabi y'umwaka ndetse n'iy'umwaka ushize, akaba yaratangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes muri 2024 amaze kwikina imikino 11 yatsinze igitego kimwe atanga assist ebyiri. Urubuga ufite imyaka ingahe? 22 ijya kuba 21 ijya kuba 22. Arahandi wabonye afite 29. Arabona abonye yavutse ngo muri 95. Ariko nabonye Flash Score nibivuga neza ashobora ko hari abakinnyi bashobora kuba bitiranwa, ariko uyu wa Villa biragaragara ko yavutse hano baramuha 29. Kuko kugira ngo ubone ko ari mutoya uyu ni umwaka wa gatatu arimo arakina shampiyona y'icyiciro. Nanjye nayibonye 21 rwose 13 z'ukwa 9/3. Hano 2003 hari undi banditseho 9/5 ariko logique irimo nanjye nagenderaho ya Samiri naracyari umukinnyi mutoya. Ni mutoya yagiye muri Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2020 avuye mu ikipe y'i Kampala ariko ikina Regional League, ni ikipe n'icyiciro cya gatatu yitwa CTDA. Akaba yarazamutse mu mwaka wa 2019 ubwo yazamutse mu byo bita Masaza Cup. Yabaye MVP akina ikipe iyo bita Buremezi yatsindaga Busilo atwara n'igikombe. Abantu benshi bazamutse muri Masaza Cup rero urabona twebwe tubyita Kagame Cup. Umurenge Kagame Cup. Bo noneho ntago ari imirenge yiwabo ni ibintu byahoza no makingdom ya kera. Yes, ni imirenge ariko yo mu bwami bwa Buganda. Ubundi ni imirenge 16 ne yazamutsemo bakibakomeye cyane bano bahukwina yayizamutsemo n'abandi bakomeye bagiye bacamo n'abari Daucho. Hanyuma yaje kuba mu mahembe bya Rwanda Premier League twari kumwe na namwitegereje ni ukaka afite imyaka 32. Emmanuel wibuka ko mu rushinga imyaka 32 we nawe Mari Abba no imyaka 32 karindwi yari gukina Sekafa hari ubwo 7 acemo imyaka ingahe? Acemo imyaka 18. Okay, ku muntu ufite imyaka 32 nkwemo 18 yari gukina Sekafa. Oya ukora komena nyuma y'ibihembo. Ati ikipe y'igihugu. Nyuma y'ibihembo twamusanzira muga ati ukuyemo gute? Oya ni 11. Yararitarenze afite imyaka 32. Afite 32. Wavuga ko 2 kangahe? Kora 18. Mwemo 18. Kora 18. Arasigara 14. Arasigara 14. Ni 14 si 15. Kwikomereza. Cyane uyu musore rero yabaye kapiteni y'ikipe ya Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2024 asimbuye Kenneth Kimela waje kwerekeza mu ikipe ya Club Afrique. Hanyuma ugiye kura mu buryo buri statistique uyu musore ntabwo ari umuntu w'ibitego byinshi kuko n'umwanya ntubimwemerera ariko ni nimero 6. Kimwe abantu benshi bahurizaho n'umukinnyi mwiza wo kuri 6 ukontrola mediane agatanga passe zigera ahantu ashaka ko zijya akagereza no bijyanye no gukontrola umukino mu bijyanye no kuba igihe ashaka ko bihuta bakihuta ashaka ko bagenda gake nabwo akawugendesha gake bitewe nuko abishaka. Ugiye kumara mu masezo muri sezo ya 2021 yakinye imikino 23 atsinda igitego kimwe atanga assist imwe. 2021 yakinye imikino 3 kwera ibibazo by'imvune. 2022 yakinye nabwo yari afite ikibazo cy'imvune ntiyigeze akina. Hanyuma 2023 y'imikino 26 atsinda ibitego 3 atanga assist 3 anafasha ikipe ya Villa gutwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma 2024 yakinye imikino 13 atsinda igitego kimwe akora assist 3 amaze igihe imikino iheruka yose ya Uganda abanzanyamo na Ali Daucho. Imikino y'igikombe cy'isi cya qualifiers yose nabonye nibyo ushaka kwizera yarayibanjemo abanzanyamo na Ali Daucho nkuko bivuga, ariko amaze imikino 11 ya Villa adakina. Noneho numvishe rekoro y'imvune no mu myaka yashize niko kantu gatoya nagizeho ubwoba. Urumva aravunika pe
aravunika kuko urumva ko mu myaka 3 ishize Samir yagiye avunika cyane. Ariko mwe mukurikirana mwaracukumbuye. Tugiye muri Zandana ahubwo niho tugiye. Urimo urarangira APR isoko ry'Ubuganda. Ko barigiyeho cyane urumva nka Villa bajya kwivanamo abakinnyi babiri Kiwanuka. Dennis Omedi yarahembwe ejo bundi, right? Mu Buganda yarahembwe ya MVP wa 2024 na Kiwanuka banamuvanye muri iyi Villa Sport Club Kiwanuka Kiganda nejya kuvamo. Villa ikora abakinnyi Villa ikora abakinnyi mu ishuri ryitwa Prosper Namanya Academy. Ni umugabo uhuza abana hari Kampala, we yarababwiye ati nzaye mbaha abakinnyi kwako mudagifite amafaranga menshi yo kugura. Ni ikipe y'abafana imaze iminsi ariko niyo bita umukwano gw'abandi. Oya gw'abangene Express. Ahubwo noza Villa bayita ngo ni Jogo. Bayita ngo na ibintu nk'ibyo. Bayita Jogo. Niyo kipe ifite amateka ko ejo ndimo ndeba ikipe ya Vipers itwara igikombe bava ngo ikoze double bwa kabiri mu gihe Villa yabikoze inshuro 6. Yabikoze Villa ni ngomerega Villa niwe ba Bernard Mwarari yatsinze APR 2005. Yabanje guhana Reyo ikurikizaho EPR. Nimbi cyane bari mu itsinda rimwe. Ni Villa itagifite amafaranga yo kizamura abana, harimo abo bita ba Patrick Kakandi, aba bakiwanuka n'abandi bagenda bazamukira muri academy bagahita bazamuka muri equipe za mbere gutyo. Kwihuta rero Zandani twashatse n'umuvandimwe Samiri turasoma ibi bintu ubinyuramo vava Samiri. Hari umunyamakuru y'Ubugande nabwiye Samiri ni shaka ibintu y'Ubugande tuze kubwira abantu. Hanyuma uyu munyamakuru yatwegeranyije ibintu yavuze ati he's a humble guy who had good positional discipline in the midfield. He plays long and short passes of the ball. Ati n'umukinnyi utuje, ati wa discipline nyinshi hagati mu kibuga ushobora gukina imipira miremire n'imigufi. Iki kintu ndacaninga abanyamakuru bene wacu b'Abanyarwanda. Nuzajya bazwa kuri mwene wanyu. Utitaye ku ikipe y'umutaka tujye twiga gushakiranira amarongo. Wari umuntu abaza umuntu wo mu Rwanda ngakabona igisinze ngo nta kintu gifite. Umva ukuntu Muganda avuga mwene wawe. Umva ukuntu amukabiriza wagira ngo ni Casemiro. Umva ngo he never gives his opponent a chance to breathe. Kandi amaze amacu 11 adakina. Umva uko Muganda ashakira mwene wabo amafunguro. Twiga gukundana Abanyarwanda. Ati ntajya uwo bahanganye umwanya wo guhumeka. Wabonye Ikinyarwanda cyiza amuhumekera mu bitugu cyane arakomeza ati he protects the defense well in his deep six role. Ati arinda defense mu buryo bwiza, ati kandi agakina gatandatu ye neza. Aravuga ati he dictates the game. Atategeka umukino. Casemiro, he's a central midfielder. He's good at passing the ball and initiating attacks. Muganda ari gushakira amafunguro. Ati ategeka umukino, atetanga, ati afasha mu kwataka ndetse akanatanga n'imipira myiza. Umuganda ntarasoza kwizigira ati that not so much. Ati byo ntibihagije. Ati nkaho bidahagije. Ati he was playing for Katida FC in 3rd division before joining Sport Club Ivra in 2022. Bivuga ngo yavuye mu cyiciro cya gatatu ahita ajya mu cya mbere atanyuze mu cya kabiri. Niyo bangiye nitariri pire ntuyibeshyeho. Ni umuntu wavuye mu cya gatatu ahita akina icya mbere. Asoza rero avuga ati aduha imibare Samiri yayinyuzemo imikino yagiye akina rekoro ze z'imvune n'ibindi. Asoza avuga ati his transfer yavuze ati ni umukinnyi irashoboka cyane. He's a mainstay in the Uganda Cranes midfield along hard out. Ikintu cyo kora nakwemera nakwishimira. Ni umukinnyi regular starter muri equipe nationale y'Ubuganda. Regular starter. Niwe wafashe umwanya wari urimo Tadeo uri muri APR. Mu yandi magambo n'wa APR bivuze ati umusaza waritarinze cyangwa se utagikenewe muri nationale nasoke umwana Bagande bari kubakiraho muri iyo mediane yabo nazadufasha. Iyi transfer iri eminent kubera ko yatangiye kunugwanurwa mu kwezi kwa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Abantu baze kujya kureba article yanditswe na Eric Tony ku gihe. Icyo gihe bamuvuganaga na Alan Okelo, Ronald Sekiganda ndetse na Alan Okelo bivuga ko APR yatangiye kubaganiriza. Donc no mediateur mwiza kuri gatandatu y'ikipe ya APR amaze igihe wenda habamo inconsistence barahindura cyane, ngira ngo yabafashe cyane. Ahubwo kigiye kubona uko Tadeo Ruwanga bagomba kubisikana. Oya no muri national Ruwanga ari ku mwanya yarawutakaje muri APR, so kugutakaza gusa no kumurekura kuko ntabwo wazana Sekiganda ngasange ba Tadeo Ruwanga, Dawuda aracyahari, bafite Pichu, bafite Frodouard. Uvuga ngo ugomba kubigenderamo byihuse cyane utakibona n'umwanya wo gukina ni Tadeo Ruwanga. Sinawe wenyine ushaka kugenda, ariko nyine birumvikana ko ugomba guhita abisikana n'ubwo
niwe mukinnyi wa mbere APR ushobora kuzana ariko APR ngo iri ku isoko cyane ariko izagura muri Amerika. Hanyuma muri Rayon Sport batangaje umutoza Vhamia Lotfi, twarabiganiriye cyane ku wa gatanu, twafashe umwanya wo kubiganiraho mu buryo bwimbitse, ariko ni ikipe ya Rayon Sport nayo ishaka kugura abakinnyi hakiri kare. Vhamia Lotfi agakorana nabo igihe kirekire, bakabanza bakagirana ubwo bwumvane, Rayon Sport ikazajya kujya mu marushanwa mpuzamahanga bamaze kumenyerana. Niyo mpamvu muri transfer nabo birimo biravuga ko hari abakinnyi babiri bagomba kwinjira muri iki cyumweru. Ni bande? Yego, ku wa gatanu mu bihembo bya Rwanda Premier League nibwo hari abakinnyi benshi mu by'ukuri kurya n'amakuru kuyabona byasaga naho byoroshye. Nge nagize amatsiko yo kwibariza umukinnyi ku giti cye yitwa Nicolas Seboato. Ayo nkavuga ni Seboato kugira ngo wenda ananyiyumvemo cyangwa se byore kuba yambwira muvugisha mu kigande byakoro kuko cyane icyongereza rukuntu yumva ibyo. Ariko navuga ni reka umuntu wongeye gupimira tubwire nge nta kigande nzi. narisuzumye nsanga nta kigande nzi. Nifashije umuvandimwe Ruvuyanga nabandi Ruvuyanga abaye Bugande ngwino nkwereka akantu mfasha mbariza Seboato uti nibyo koko Rayon Sport mwaravuganye. Ruvuyanga rwose mu gakote ke aratambuka yitonze. Ruvuyanga ura umuntu ugira confidence kabisa, confidence abari hejuru. Aravuga ati Ruvuyanga n'umusekare mu bitekerezo nkaya modoka nakubwiye nafunze muri primaire. Bavuganye byinshi, ariko mu byo bavuganye icyo twavanyemo kwizigira we ubwe yiyemereye ko ari kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport. Yaravuga ati sindashyira umukono ku masezerano ariko turi kuvugana kandi ibiganiro bimeze neza. Iyo umukinnyi ubwe kwemereye ngo ni kuvugana n'ikipe runaka akabyemera ku giti cye, akenshi abagiye gusinya pe. Nahise nshaka amakuru rero bambwira ko iki cyumweru bari gukora ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo Rayon Sport kirangiye amaze gusinya. Nicyo cyambere ndi kwibaza. Arashoje muri mukura yararangiye. Arashoje ya masezerano yongereye yo Perezida Olivier ariwo ku giti cy'ugizemo uruhare yararangiye. Ibere wiyita inkuru wowe ahubwo icyo ukoze ubreakinze transfer wakabikoze nk'anta ahubwo ukavuga ati namwibone yarya capate ebyiri kwinjira muri ofisi ya Rayon Sport nese urumva bitarangiye. Buriya transfer izagorana nigiye mu Rwanda uvuga ngo umukinnyi one afite amasezerano n'ikipe tuzi ubushobozi bwa Rayon ukaba ati mukura sibagoye, ariko rero turabizi ko ibura umuzamu kako Kadime umwese byabaye murabizi ntago ari umuntu wo gukomezanya Rugaju wibuka ubushize kandi Nicolas Seboato ni league proven yarakonfirme ko ari umuzamu ukomeye. Umutoza wamutozaga unamwemera yaje muri Rayon nase ubwo transfer nuguza de bwa mbere byanze kanya muri Rayon yarasoje amasezerano kwizigi urabye ko ajya kongera mbere yari yarasoje, ariko icyo gihe wari undi muzamu w'umugande wa mugande muri Rayon murera nyine urumva ayibera agashambwa ati turaguhereza 7 ariko dufite hari ikindi kintu kiri kugorana muri Rayon uvuga ngo umukinnyi cyangwa se umutoza kujya gusinya ariko banza kumvikana na komite iyoboye ariko na board kabigiramo uruhare urumva. Hari ubwo board ivuga iti uyituwe tumuretse urumva, ariko kuri Seboato rwose ngo bisa n'ibyararangiye. Wa kabiri Rayon Sport irifuza kugabanya payroll, amafaranga ya payroll byibura bakava kuri 50 bakajyaho kuri 40 kugira ngo n'izindi kugira ngo bazirinde ibintu by'ibirarane. Bakanifuza kandi kugabanya abakinnyi aho kugira ngo tunga abakinnyi 35 badatanga umusaruro ubwo baravuga abantu baje n'abandi bagira 25-27 ariko bakoreshwa. Niyo mpamvu mu bakinnyi kuvuga ngo yamaze kuvugana n'umwana witwa Usabimana Olivier ukina ikipe ya Marine ni vice capitaine w'ikipe ya Marine yabaye muri polisi pe akina kuri 7 cyangwa se 11. Uvuga ngo barebye basanga kuba bahaji bagiye babasani bashobora kugenda badulayi. Reka tuzana umwana w'umunyarwanda usanzwe umenyere champion ubwo nuvuga ngo nubundi muri ligi yitwaraga neza tuma amasezerano nawe barambwira ko rwose Usayimana Olivier n'umuwinga kina ku ruhande gushaka imibare y'ubutaha, ariko nakoze ikibazo kimwe uzanakurikiranye niba yararerewe mu ntare ku bitego yarerewe mu ntare yarerewe muri ntabwo yarerewe mu ntare niba atararerewe mu ntare aho birashoboka ego ajya muri polisi icyo gihe nk'iyo transfer ishoboka, ariko ubaye wararerewe mu ntare ukaba uri muri Marine bikavuga yuko Rayon Sport igiye kugushaka bakwisanga muri Nyamukandagira. Bigorana. Olivier na Seboato bari mu bantu bashaka gusinya bwa mbere na mbere muri Rayon.